Tubahaye ikaze rero bakunzi ba CralleneSport TV, turi mu karere ka Musanze, umurenge wa Muhoza, ku bibuga bya basket na volleyball na handball, aho twagiye kureba urubyiruko rwidagadura. Mu by'ukuri ni akarere keza kandi ubona ko gafite imisozi, urugero bawitegeye ibirunga bya Sabyinyo, Gahinga, Muhabura ndetse na Bisoke, kira kirunga bajya guhayikinga. Rero CralleneSport TV uyu mugoroba iri Musanze kugira ngo irebe urubyiruko uko rwidagadura, kugira ngo murabibona hari inyuma aho bari gukinira basket. Mu by'ukuri Musanze hari impano mu mikino yose nk'uko twabivuze, ya basket, handball ndetse na sitting volleyball, aho ikipe yaho izajya gukina finali mu mujyi wa Kigali muri weekend, ndetse tubonereho kwifuriza kugira intsinzi. Rero akarere ka Musanze k'investinze amafaranga mu bikorwa remezo bishimishije nk'uko bigaragara ko ni akarere k'umujyi mu by'ukuri kashimishije. Umuntu yanabwira n'utundi turere nka Rulindo, Burera, Gicumbi naho gushyiramo imbaraga kugira ngo nabo bagere ku rwego nk'urwo Musanze iriho. Rero abasore, inkumi, abakuze bose urababona, abakorobate n'abandi bose urabona ko bahari, nk'uko umukameramani wacu ariho abikora, urabona ko ari byiza. So rero akarere ka Musanze ni akarere kari ubutumburuke butari butoya, nanone butari hejuru, kuko umujyi wa Musanze umeze nk'aho ari ikibaya, ariko iyo ugiye za Kinigi usanga bari kuri double ya titi zigera ku 2,800 n'ibihumbi 3,100 by'ubukonje. Niyo mpamvu usanga abantu baho ari abasore, urabona aho bariho bakina practice, bariho bameze neza kandi ubona ko ari abasore. Nta gushidikanya rero ko hari impano, kiba gisigaye ni ukuzikurikirana no kugira ngo zibashe kubyazwa umusaruro. Kuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabivuze, siporo igomba kugirira akamaro abayikora, atari mu buryo bwo kwishimisha gusa, ahubwo ari ukugira ngo ibahe amafaranga, kandi ayo mafaranga abagirira akamaro ndetse n'imiryango. So CralleneSport TV rero uyu mugoroba turi mu karere ka Musanze kuri Maison de Jeune ya Muhoza, aho twagiye kureba imikino. Ibindi ni mu kanya, kandi imbere y'uko dutandukana kanda kunzogera kugira ngo ubashe kudushyigikira mu bikorwa byacu. CralleneSport TV ni akagaruka.